وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني في فرائض الوضوء، وهي 6: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، والفور. يتي الله سبحانه وتعالى تدد مونو توو سنيدو حمد يتي ينتري يجول ان الادم محمد صلى الله عليه وسلم اومو انو اليمدن سب يرمد يجول صحابه بن فو وجولا e hore kala jokkudo dina kabe jokkuno kan yo Allah jokki en kan dina o tabintina e hore makka o jettita e der makka kadi allahumma amin. walli fiido do yo Allah yurminamo fuddannoke en fi salligi on o yewti en ko honɗum salligante. no woodi ko tawata salliganagol ɗum ɗon ko farilla, no woodi ko tawata salliganagol ɗum ɗon ko sunna, no woodi ko tawata salliganagol ɗum ko yiɗa, no woodi ko tawata salliganagol ɗum ɗon ko dagi, no woodi salligi haɗaɗo. e yewtu ɗum ɗon laɓɓinden hande o naati e nder salligi on tigi tigi wiyete mahiyatul wudu'i, ko woni salligi kon tigi. o wi alfaslu thani, kerol ɗimmal ngol ma dambugal ɗimmal ngal, fi fara'idil wudu'i, fi farillaji salligi ɗin. wa hiya ɗin ɗon farillaji salligi 6 ko ɗi 6. farilla arno on anniyatu ko anniyagol, farilla ɗimmo on ko wa ghaslul wajhi ko lootugol yeeso ngon, farilla tammo on wa ghaslul yadayni ko lootugol juɗɗen ɗiɗi, farilla nayamo on wa mashur ra'si e maskugol hoore nden, farilla jowabo on wa ghaslul rijlayni ko lootugol koyɗen ɗiɗi, farilla jeegabo on wal fawru ko yawnagol, ko waɗugol salligi on fof nde wootere hara taƴindirali. ɗum ɗo woni jumla on o addi yiɓe kamɓe malikankoɓe ɓen ko lolli kon ka madhab wonde yiggugol ngol kadi ɗum kadi ko e farillaji salligi ɗin jeeya, sallataka yani ɓuɓɓina teral ngal tun hara jokkintinali yiggugol, kono wona farilla mutlaqan no wawonde farilla. ko tawata si tawi yiggaka ndiyan ɗan natata ka guri huɓata, imma hara no ɓowri ko newyino e muɗum, ma hara no ñaaɗi ndiyan ɗan reway dow tun feƴƴa, ɗum ɗon hara yiggugol ɗum ɗon ko farilla. si tawi na ɗum yiggugol ngol na farilla, sai sa waɗi ndiyan hibbi ndiyan ɗan e teral ngal ngal ɓuuɓay. o addi jumla on joni noon ka tafsil ka fensenagol ɗiɗo farillaji 6 ɗi o addi. o wi fa amma niyatu, amma annuye on ko honɗum woni annuye, fa hiya alqasdu, ko on woni faandagol. ko wiyete niya huwa alqasdu, ko faandare. ko eɓɓugol, fokkitangol waɗugol hunde tawa no anni wona doolaɗo, wona waɗor ɗum har kadi waɗor ɗum. salligi mo anniyaka ko imma on tigi doole o waɗi ne goɗɗo yetta finkari inna salligo, sa salligaki ɗo mi warete joni, on tigi na o acce miɗo wawi salligade mi salligoto on tigi yetta ndiyan ɗan o salligo. on salligiɗo juulirtake, salan
o yayinde kodi mi hulɓintere tun yo tun ɓe noddina waktu darnane on ɗon salligi mo salligori kullol ta o ware on no ngo juulirtamo bise on ɗo na anniyaɗo fi dewal ko anniyaɗo fi daɗal ma on tigi o yejjita tun o salligo sayigo mi heɓi ɗum juuɗe an ɗen moddi goɗɗum min yomi naatu ka hurgo to chambre an yomi naatu ka hurgo mi sooɗo ko moddi ɗon ko mi naati tun mi sooɗi tun mi salligi ha komi lorta koyngal nanalngal koɗo mi anti enede na salligi mi natanno ko sooɗagol ani on no salligi on no juulirtake on no na annuye na ko fandana idan so mo ndaari ɗum ɗon o anday ko honɗum tigi wiyete annuye a waɗugol hunde nden hara ko nden faandiɗa waɗugol wona a doolaɗo wona waɗore kadi ko wiwa tajibu annuye on no waɗɗo fi kulli qurbatin kala ɓattorɗum Allah kala dewal ɓattorgal Allah annuye on no waɗɗi si a waɗay ɗum ɗon kum janɗi o kum fanɗi o woni ko waɗirta ɗum ko ɓandu ma ɗum woni ko waɗirta ɗum ko jawdi ma ɗin ɓay tun ko fi ɓattagol Allah ko dewal ko be anniye tawe e muɗum sabu honɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi wa ma umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddina ɓe yamiraka de kamɓe yimɓe ɓen julɓe ɓen sona yoɓe rew Allah ɓe laɓɓinan Allah dewal ngal dina kam laɓɓingol niyatun wa ziyada al ikhlas huwa niyatun wa ziyada ani ɗin laɓɓingol ngol no ɓeydite hoore annuya o goɗɗo laɓɓinta taw o anniyaki ko ɓeydo e laɓɓinen annuyeji ɗin yani ko annuye lootaɗo ha laaɓi waɗira fi Allah laɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam o maki innama al a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa andu dey ɗi golleji ko ɗi taskorte ɗi yoɓe ko embere annuyeji ɗin neɗɗo ko o mari joddi e golleji makko ɗin ko embere annuye makko ber ko anniyi ko idan o wi wa tajibu fi kulli qurbatin bi arba'ati awsafin o wi annuye on no waɗɗo kala dewal sifaji nayi wa hiya an takuna fi'lan yani on qurba ɗon ɓattorgol Allah ngal dewal ɗon yo taw hara ngal jogi ko gotel e sifaji nayi wa hiya ɗin ɗon nayi sifaji nayi an takuna fi'lan ay an takuna al qurbatu fi'lan la tarkan siwa siyam yo taw hara ngal ɗon dewal ko waɗugol na accugol ani no woodi dewal hara ko ya waɗu no woodi dewal ko ya accu accugol yargol beere ko dewal accugol ño'ugol yimɓe ɓen ko dewal accugol wujjugol ko dewal accugol ñaamugol riba ko dewal accugol turukat ko accete kon ɗum ɗon ko dewal kono hato jinayi annuye fiɓata on nde miɗo anniɗo mi yarata beere mi acci yargol beere mi annike mi acci wujjugol haton jina accu tum a heɓa e baraji o yitintinni o wi korka ko accugol kono ko be anniye ɓay ko woni korka ɓeyi ko الصيام هو ترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ko accugol taƴinoji ɗin accugol ñaamugol accugol yarugol accugol dakmitagol e sonnajo mum worde ka fajiri ndin feeri ɗon e nange mutude tawa ko accir ɗum ɗon na angal heɓugol ko fi ɓattagol Allah mana sawmu tark imsak jogitagol hoore mum inna mi watta ɗum ɗo kono ɗon be on tigi anniyo ɗon go'o e sifaji ɗin
wa an takuna min huquqillahi ta'ala yo taw hara ngal dewal ɗon kadi koye haqqeji Allah ɗin ngal jeya no wodi dewe goo koye haqqeji yimɓe ɓen no wodi dewe goo koye haqqeji Allah wano masalan jangingol fayɓe muɗum ma sonnajo mum ko dewal kono ko yondiri haqqeji yimɓe jonnugol dépense ko dewal kono ko haqqeji yimɓe jontugol sonnajo mum haqqe on ka daɗɗude ko dewal kono ko yondiri haqqe goɗɗo inno fo on tino wawi wadde hay so andiyaki o wi taharruzan ka rentagol min ada'i duyuni wano jonnutugol nyamale wa shibhi e ko nandi e mum yoɓugol nyamande ɗo ko waɗugol ko dewal kono hato jinna e anduye ko ɗum waɗi hay si on tigi doolama o yoɓinama nyamande nde haray gasi yani yow iwi ɓoggol ngol iwi ka dande ɗon ɗon na be on tigi anniyo ko dewal ko waɗugol kono na be annuye wa an takuna fima yaf'aluhu almar'u bi nafsihi o wi kadi yo taw hara ngal dewal ɗon koko neɗɗo waɗanta hoore mum kanko tigi taharrusan ka rentagol yaltingol woɗɗina min ghaslil mayyiti lootugol mayɗo ko dewal kanko ko addi ɗo ko kono hato jina e annuye ko fi honɗum na an woni e waɗande hoore ma ko goɗɗo wonɗa e waɗande ko dewal ngal wonɗa e waɗande goɗɗo kono yarli on tigi anniyata ko kañum no lootude o fure o anniyanta ko fure on o anniyata kan kadi himo lootade kanko yen andi si tawi ko kanko woni e lootade longal ko dewal ngal woni wadde e hoore makko kanko ma waɗande hoore makko ɗum noon ko be o anniyo kono lootugol fure on kanko ko wiɗo wonde ɗum ɗo naabe on tigi anniyo kono ko moƴƴi ko on tigi anniyo himo wadde ɗum ɗo sabu koko yamira no waɗɗi julɓe ɓen tawaɓe ɓen gaynayɓe ɓen anduɓe ɓen lootugol fure fardu kifaya be woɓɓe loota fure on o wi wa man yudi'u ghayrahu e wonɗo e sallugude goɗɗo yani goɗɗo no nawni o wawata salligade ma ko mawɓe on tigi no faala teddidirde ɓe sallugugol ɓe on tigi no salligude goɗɗo o wi on tigi anniyata ko waɗi o na dewal ngal wonɗa e waɗande hoore ma dewal ngal wonɗa e waɗande goɗɗo بغض النظر ko woli kon no yani no mari dalil ma mara dalil kono kanko ko ni o yaari o wi ɗum ɗeɗo dewe ɗeɗo o na beeɗe anniyane o wi wa an takuna ma'qulatal ma'na o wi yo taw kadi ngal dewal ɗon ko ngal haqqille ƴettata haqqille jaɓata ngal faamo haqqille no faama ngal no wodi eni dewe goo ɗe tawata wona yani haqqille faamata wonde ɗum ko dewal yani nafoore nden no yaltiti no feeñi o wi fali hada ko sabu ɗum ɗo la tajibu fi isalati najasati ɗum waɗi annuye waɗɗatako fi ittugol soɓe o wi bi ijma'in ɗon no fottana nde wonno joni soɓe si moddi coñcol goɗɗo fi ittugol on soɓe ɗon fayda ko yani kon tigi ittirta ko fi on ɗum ko fiwta ta on tigi lorritor soɓe on luuɓa mo mata o lorri yimɓe ɓe luuɓa yimɓe ɓe mata ɗum hersimmo ina
goɗɗo no moddi ka conci moɗon ustade ande ko sabu ɗum ɗon wonti wona ittirde fayda on tigi fiɓata ɗon wonde yani ɗum ɗo ami ɗo itti ɗum ɗo fi heɓugol baraji yani ɓenni haqqille ƴetta wonde ɗum ɗon ko dewal kono joni si goɗɗo no salligade mano lotade longal mano juulude mano yaade hajju mano wadde sadaka mano ittude zakka haqqille no jaɓi ɗum ɗo ko fi Allah on ti wone waɗirde ko ɗaɓɓin ɗum baraji o inni wa tajibu anniye on no waɗɗo fitta yammumi katamagol indal arba'ati ka almami ɓen nayono ko waɗi ɗo ɗum ɗo ko dewal tun ɓe inna yani ma ko ibada ghair maqulatil ma'na joni kamɓe almami ɓen fo hiɓe fottani worin Abu Hanifa ɓe faala poɗude ɗo naada wonde dewal ngal tawata ya wadde ngal a yamirama ya waɗugal kono fayda importance maggal on a anda haqqille ma anda ngal ɗon ko be andi anoɗa ngal ɓe inni salligi ko dewal ngal haqqille andi importance mum sa salligike si tawi tundi no ka juuɗe ma num tundi iway alaaɓi si tundi no ka yeeso ma num iway si tawi hara iɗa ngulano ka tere iɗe ngulano sa salligike ngulen ndin iway ɓuuɓa yani ya jogi nafoore e muɗum kadi nadaru baraji kono ya jogi nafoore sa looti koyɗe ma ɗen batte nduggu wiye ɗuma fof koyɗe ɗen fof laaɓa alhamdulillah puisque ɗum ɗon no waɗe hara naafi dewal neɗɗo no sulmo si tawi ƴundi wujike ka yeeso makko ma gula lakkama ha o sulmo mo loota juuɗe makko ɗen o sooɗo si tawi juuɗe ɗen moddi tuundi mo loota koyɗe makko ɗen si tawi ɗe tuuni ma ɗe nduggi ka idan no waɗiri har naafi dewal idan si dewal wattike ɗon a heɓi dewal a heɓi kadi nafoore ndeya ɗum ɓenna ko ibada maqulatul ma'na tayib tamamuye ko laaɓal ka sharia kono ka fi'il ka waaƙi ko tuunitinnagol haqiqa ko tuunitinnagol yettugo juuɗe ma no lappa e mbukulayde haga ena fof fitta kadi ka yeeso ma e ka newe ma ɗon yani na haray a tuunitinnike haqiqa tunintin kono noon ko dewal ko ɗum waɗi ɓay ɓe wi ɗo ko ibada gayru maqulatil ma'na yajibu aw tajibu lahal anniya ɓe wi ɗo ko dewal ngal tawata haqqille kañum andata importance mum honno woni importance a ƴettugol yani juuɗe ma ɗe lappa e mbukulaydi fitta ka yeeso ma ko nafoore honɗum heɓuɗa ɗon haqiqa si wonano sharia on yamirnono yimɓe inneno anga feeti dari ko gerata ko a paykum dari a tunintinno kan kono joni ɓay sharia on yamiri woni dewal ko ɗum waɗɗo hay Abu Hanifa wi'uɗo lootagol longal e salligi anyagol farlaki ɓay ko dewal ngal anduɗa importance muɗum kanko tigi mo tawti ɗo jumhur o wi'i ɗo non ɗo ko be anniyoɗa sabu ɗo ko dewal pet al ibada al mahda nafoore fi goɗɗum ngo ala ton fes ɗum ɗo ko waɗirɗa wo ko fi dewal kala ko tawata ko fi dewal tum waɗirte importance goɗɗo go ala ɗum ko be anniyoɗa sen ndaari wano golleji hajju ɗin il faut fayda ko ibadat mahda yawgol ñalloya arafa ñalloya e aynde e lakkere
fewndo ado climatiseur ji waɗede e nduggowi miƴodirowi si tawi ko wigol ko nafoore neɗɗo on ka aduna ɗo ko honɗum on tigi mari ɗo immoyagol ton ara Muzdalifa e ndin bukulayɗi ɗon waalo ɗon lawnum tawi hay ede hurgoji ala ko yayaw ha yeƴɗa ndara tawa anduɗoma ala ɗon yuppamba waala ɗon ha bimbi immo feƴƴa siko haqqille tunnum hawen nono ɗum ɗo ko letteni buga ko jamaraje ɗen argo ƴetta bugoɗa a rena goɗɗum ko wonɗa e raɗade wonɗa e fiɗude wonɗa e lorrude a rena e fus ƴetta tum bugoɗa hayre bugoɗa nde nokkugo tawi si tawi ko ɗum noon a ƴettan ɗo to kadi bugoɗa ka ladde ga ɗum ɓeni efen amalul hajj aktharuha ibadat mahda kono ɓay a yamirama ya waɗu a maccinɗinnama fi ɗum ɗon haysi an haqqille ma hewtade andugol importance mum ko be waɗa ɗum be ɗum ɗon andiyane ɗum ɗon kan no fottana ko be andiyane o wi wa tajibu andiye on no waɗɗo fil wudu'i ka salligi wal ghusli e longal inda al imamaini la indahum foti wiɗɗo indahum inda al a'imma thalatha inda المالك والشافعي عند إمام مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة نلوندي دون أبو حنيفة أبو حنيفة نوي كنيو kala dewal ngal tawata haqqille no faama nafoore wonde nder ton nden haysa anniyaki lootagol longal importance no muɗum moƴƴi laɓɓina e ɓanndu ma ndum e heɓa e ɓunneedi e ɓanndu ma ndum ɓanndum ɗon ɗitay ɗum ɗon ko nafoore ɓay hay si tawi wona longal wonde ara e saaji go tawa an tikiɗa beson ni hato ñini e lootagol kono wiɗen ka tere salliji kono ko wiɗen ko hay si tawi haqqille no anda hikma e fa'ida nafoore ko woni kon e dewal ngal andiyante idan o wi ɗo ko hon o addi dabit ko honde anniyagol waɗɗoto fi waɗugol dewal o wi si tawi dewal ngal hara ko waɗugol na accugol o yittintinni korka o woni tawa ngal dewal ɗon ko e haqqeji Allah ɗin jeeya wona e haqqeji yimɓe wano jonnutugo ñama o yittintini wano jonnutugo ñamade masalan o wi yo taw hara ngal dewal ɗon ko neɗɗo waɗanta ngal hoore mum wona dewal ngal neɗɗo woni waɗande goɗɗo goo o addi ɗo misal lootugol mayɗo ma salligugol goɗɗo o wi yo taw dewal ngal ko ngal haqqille faamata o wi amma yani ko hara haqqille no andi wonde ɗum ɗo ko dewal ni amma wano ittugol soɓe woni ko ka coñci on tigi woni ko ka ɓandu makko woni ko nokkure ka woni ɗon o wi ɗum ɗon wona yani haqqille ƴettaɗum wonde ko dewal puisque ko fi intérêt ji goɗɗi goo ɗum wona e waɗanede o wi ɗiɗo sifaji nayi yo taw harano si timmi e dewal haray ko be ngal dewal ɗo ngal anniye si ngal waɗe ɗon ɗo woni konngol jumhur woɓɓe goo no wi kala ko on tigi watta hay si tawi wona dewe si on tigi o moƴƴini annuye makko o heɓa e baraji simo faala baraji hay si ko hunde ko waɗirtede aada ko wowa tun innen ñaamugol ko aada wona dewal
kono si on tigi fiɓi anduye joni yomi ñaamu ɗo mi heɓa kembe e doole lo'ugol ngol iwa ka ɓandu am mi heɓa no mi jangira ɗo mi on gasa mi jangay ɗo qur'ana on mi jangay ɗo juzu 5-6 si mi ñaama mi wawata wadde ɗum mayo mi ñaamu ɗo ko ɗum mi wawata reftade ɗi bindi am si mi ñaamali mi gonga e joni ma mi ronka e joni mi wawata reftade bindi ɗi mi ñaamu ɗo fi mi janɗa mi heɓa doole mi yaha mi wawa wadde jihaadi ta ko ɗum on tigi anni ɗum ɗo fi kala ko aada o waɗi kono o heɓay baraji ɗum ɗon kan ɓurɓe ɗum ɓe karama koɓɓe no wi ɗum kono noon na be anniyoɗa si a waɗi ɗum tun a ñaami tun a anndi yaaki ɗum fus fi ya heɓu doole no rewira Allah a haari ko on noon baraji ala ko ɗum o addani en ɗo kono ko ɓuri sellude kon wano lootugol fure a anniyoto ko waɗugol hunde nde yamiraɗa fardu kifaya wonɗa e wadde amma salligugol goɗɗo ko kanko salligoto wonaɗo salligede on ko kanko anniyoto na an wonɗomo e salligude on ɗon noon ko gonga makko ɗon anniyatako an ya hibbande mo ndiyan ɗan kono ko kanko anniyoto so tawi joni on tigi no nawni joni o wata ƴettugol ndiyan ɗan o waɗa ka tere makko ɓayna joni awa anniye fi salligi on yeeɓe juɗɗen wancinanaɓe ndiyan ɗan ka juɗɗen yigga wuyɓaɓe sorkina lootanaɓe yeeso ngon loota juɗɗe ha ka coɓɓuli maskanaɓe hoore nden maskanaɓe noppiɗi lootanaɓe koyɗe kono anniyo ɗum no ɓe ronkata ɗum ɗon non ka ɓernde fiɓugol wonde yi ɗum wadde ɗum ɗo fi dewal far'an o wi calɗi ɗiɗi al awwal sandu aranonu ɗum yanwi al mutatahhiru ada al fardi wo wonɗo e laɓɓintinnade on o anniyoto tottugol farilla on joni wonɗo e salligade ma wonɗo e lootade longal ko honɗum o anniyoto masalan wonɗo e salligade o wi ko gotel e ɗiɗo o anniyoto imma o anniyo miɗo tottude farilla on ani ɓayde wonno salligagol ngol ko farilla ay julde nden ko farilla julde nden sellata si wona salligana idam ma la yatimul wajibu illa bi fa wa wajibun idam miɗo wadde farilla on o anniyo ɗum o salligo ma aw yanwi raf'a hukmi al hadathi ma o anniyo ko townutugol ñaawore tayre nden townutugol ñaawore tayre nde wonno nde tayre ɗo si tawi ani masalan on tigi mo salligino mo lootno longal salligi ha gayni o itti noon hendu joni o heɓi tayre nde ittugol nde ko tayre nden ittete ka ko ñaawore tayre nden ittete ɓe yeddi ɓe inni so a inni ko tayre nden wonɗa e towntude itta si hunde ittama nde haray lanni mana sa sallike nde wotere haray gurda maɗa lanni hande kadi a tayratake se a towniti a itti ɓe inni wo ko ñaawore nden wona e ittede tayre nden kam nden iwata jon noon yawa ittugol ñaawore nden e nder odumunde ɗo ñaawore tayre nden ala tayre nden no woodi kono nde ala fonctionnude ko ɗum si nde arte woni so wonta sabu mayre waɗay tun nde arti jakaari nde ɗon woni joni nde réactivité pese sa ittinde hara lanni hande kadi nde ala artude ɗum fof ko haala falsafa woɗɗitiɗo yani woni tayre nden nde iwu woni nde towtu seeɗa anniɗa ɓenni nde dirtu ko ɗum waɗi sabuji waɗay ɗi tayre ɗin waɗa ittugol hendu yaagol hurgo to soko ma hurgo jano ma memanugo e suddiɗo ɗuman tun tayre nden arta kadi nde wontika nde wonno ɗon sifa ɗum mawɓe amen ɓe innatano kamɓe ittugol kooƴe ɓe innayi ko woñugol kooƴe ɗen sa inni a itti kooƴe ɗen kooƴe ɗen artande kadi a itti lanni kooƴatake hande kadi aɗuɗo
ɓenna ko ya woñude ɗe woñike ko ɗuma o jango kadi ara ɗe artika ɗe wonno ɗon nafs o ma'ana ɗon o mafhumu ɗon ɓe mawɓe amen famuno ɗon ka kooƴe ko ɗum ɓeeɗo faami ka tayre wonde wo tayre nde o nande ma nde iwoy ko woñugol nde mana ittugo ñaawore mayre on fewndo ɗo ñaawaka waya wonde tayre kono inde ɗo goy ay aɗani ni ampoule on mana a ittali ampoule on no ɗo kono ɓaya kupi courant on taw courant on woni ñaawore nden ɗon raful hukm ko courant on woni ñaawore nden so a itti courant on ampoule on himo ɗo wiyatake o ala ɗo kono noon o ala e gollude hatuma kadi courant on arti ɗo fo yani ɗi tafasiluji ɗi ɗo fo e landaka yarli tayre nde nde iway ka nde towtay ka nde hippay gite mayre on taw fewndo ɗon nde ala e gollude ɗum ɗon ma yahtaji o wi awistibahata ma tajibu taharatu lahu ma honno wonti anniyoto o anniyo himo laɓɓinade fi dagingol istibahatu dagingol ko tawata e laaɓal no waɗɗani ɗum ko tawata wawata ko waɗade sina laaɓal awa no salligade fi waɗugol ɗum yo moodi o wi ko gotele ɗiɗo piiji tati on tigi anniyoto ko imma kanko salligotoɗon o anniyo komi woni e salligade ɗo ko fi tottugol farilla ma ko fi townutugol ñaawore tayre ani ittugol tayre e an ma ko fi dagintinnugol dewal ngal laaɓal farli taho ado waɗegol o yiɗiɗo tati ko on tigi faala o yo anniyo sawa an atlaga aw ayyana foti o werlutu foti o toɗɗi joni werlutugol ngol mi anni ke salligagol fi ittugol tayre mi anni ke salligagol fi waɗugol dewal ngal waɗata ko e ɓaawo laaɓal ɗo ko itlaq mi anni ke laɓɓintinnagol tum ɗo ko mutlaq taqyid mi anni ke salliganagol o fana ɗo mi anni ke salligagol fi wangagol fi ngol wangagol ngol mi fokkitani ɗo mi anni ke salligagol fi memugol o kamilu ɗo mi anni ke salligagol fi juulugol darɗe ɗiɗi tahiyatan lil masjid ɗo ayyana no woodi coko ni ɓe inni wosita ya anni ke ko ɗum ɗo salliganiɗa ko fi ngal dewal ɗo a salligi ke a waɗingal dewal wongal go présentoyike yeeso ɗon ngal waɗatake si wona salligi wo a waɗirtangal ɗum puisque a yettino salligi on a jonni ɗum ɗa hendinoke ɗum ɗon joni waɗi kum fen hoore mum fuu ko haala ani fukaha en ɓe ɗaɓɓita e piiji ɗi tawata ɗano fi ghinan anha ani fi a toɗɗike a wi ko wonda e salligade ko fi juulugol o fana ɗo a salligi ke a juuli o fana Allah waɗi salligi on mari ke ha alansara heewi alansara kadi no wawi hutorde on salligi ɗon a anni ke joni ko fi a salligi ke fi memugol o kamil faala jangude hara ko kamil fontuɗa kono fewno ɗon a wonda e salligi salligoɗa anniyoɗa joni ko fi no jangira salligoɗa ƴetta janga ɗon ha tun nanano noddine ɗa wawi on salligi ɗon ɗa wawi mo hutorde ka julde ne kadi no wawi consomude on ɗon ɗum ɓuri sellude yani ko ɗum woni o wi sawa an atlagta yani atlaga aw ayyan o wi athani salndu tammurdum taɗi murdum kan ay far'an far'uji ɗiɗi far'u ko salndu aranurdum e wi ko ɗum ɗo on tigi ko anniyoto ko gotele ɗiɗo mana
kono karaɓɓiɗi ɗon anni ɗa salligade ɓahiɗa yamira salligagol fi waggol ngal dewe ɗen ɗanni o waɗi itlaq ɗon hande kadi kala dewal ngal wattake e ɓaawo salligi on salligi ɗum no wawi gollitirede e maggal o salluɗi muru ɗum mahallu niyati fi awwali taharati nokkure annuye nden ko honto fewndo honto anniyete o wi ko ka fuɗɗode laaɓal woni ko salligi woni ko lotagol longal ka fuɗɗagol ka départugol ko ɗon woni annuye ko ɗon anniyete wa qila wi'ama fi awwali furudiha wifaqan lishafi'i wi'ama wo ko annuye on ko fewndo honto ko fewndo farilla arano on e ngal laaɓal ɗon si tawi laaɓal ngal no mari sunnaji taho attorteɗi wona fewndo ka watta ɗin sunnaji ɗon wona fewndo ɗon anniyotoɗa ko tuma hewtoɗa farilla on ko ɗon anniyotoɗa e misal salligi soɗagol ngol e wuyɓagol ngol e sorkinagol ngol e ñittitagol ngol ɗiɗo fof ko sunnaji e ngol konngol ɗo ko wonde na fewndo ka watta ɗin ɗon anniyotoɗa honto farilla on fuɗɗi ka salligi ka lotugol yeeso wo ko tuma hewti ka lotugol yeeso ko ɗon anniyotoɗa non joni a wami ɗo salligade kono na ɗum ɗon selli ko selli kon a anniyoto law ka fuɗɗode ko waɗi si a sooɗike a wuyɓike a sorkinike a ñittitike tawi a anniyaki ko salligi wonɗa e wadde ɗum ɗon mara baraji innama al amalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa idan ko ka arande dewal ka fuɗɗagol sa hewti ado a soɗagol a ɓanni jon lutti soɗagol ngol ko fewn ɗon anniyotoɗa oɗo wifagal li shafi'i komi andiri kon shafi'iya ko wonde kamɓe annuye dewal ngal kaka fuɗɗode maggal annuye salligi on ko ka fuɗɗagol ka soɗagol wona ka lotogol yeeso ɗum ɗum mi andi ka madhabu shafi'i mi andano gasara komi fayi wa qila wi'ama yastashibu dhikraha o wonday e andutugol annuye on min awwali taharati gila ka arande laaɓal ila awwali fardi haa ka farilla arano on e laaɓal ngal kongol tammol kongol aranolngol ko yonti anniyo ka fuɗɗode haysi haqqille makko hucci e fi annuye salligi on hande kadi lorrata kongol ɗimmolngol wona ka fuɗɗode dewal ka fuɗɗode salligi ko ka lotugol yeeso ko ɗon on tigi anniyoto gol kongol tammol ɗo wo ko yontigi anniyo ka soɗagol ɗo kono koyo hara annuye on no ka ɓernde ɗon himo anditi ko fi salligi mo anditi ko fi ene mi salligoto haa tuma hewto e lotugol yeeso ngon jonno si ɗon huccoyi réseau on yahi fi salligi on orde ka lotugol yeeso no lotugol juuɗe ɗum a lorrata kono orde tun ka fuɗɗagol salligi ka soɗagol ɗon e hewtugol lotugol yeeso ngon ɗon koye taw réseau on no ɗon ani réseau annuye on istishab imo yaadude e annuye on imo anni no ka ɓernde ɗon no piɗɗo ka ɓernde ɗon wonde ene miɗo salliganare ɗo fi tottugol farilla on salliganare fi tottugol farilla on ka ɓernde makko hawlota yeeso ko yeeso no joni mo wawi miijade fi julayagal makko ngal miijagol fi ko honno o yarata madina ɓernde makko nde no wawi huccoyde hande kadi fi salligi lutta emo gollude manda sen faami ɗum ɗo fof ko sattingol son tigi annike ka fuɗɗode lanni hande kadi haysi haqqille makko ɗen huccoyi joni jokko e miijagol goɗɗum go ɗum ɗo bonnata wi fa in ta'akharat an mahalliha si tawi anniye on o nennike o leeti e nokkure ka o duwano wonde ɗon awta gaddamati ma o attike nokkure nden bi kasirin ko ɗuuɗi batalat wo hara dewal ngal boni wa in ta'akharat an mahalliha si en wi'i
edi kongudi tati gata taw sewi annuye on ka fuɗɗode dewal on tigi waɗali annuye on ka fuɗɗode dewal o yahi ha o feccoy e hakkunde dewal ngal ta'akharat o anniyo non ɗon masalan o anniyo fendu ka lotugol ka juuɗe ga ma ka maskoygol ka hoore ko ton o anni mo salligade o wi haɗa salligi on boni o wi si anniye on kadi attike fuɗɗagol dewal ngal buy ɗum kadi haɗa salligi on boni mana joni on tigi ado o yahugol ƴettoygol satalde nden fi salligagol ngol ko o anni o ɗo wona ɗo o jooɗo ɗo seeɗata o coka téléphone o nodda goɗɗo o ɗumanno o yimmo noon o yaha o ƴetto satal nden o salligo kanko o annino ke ga kono distance jano woni hakkunde anniyagol makko ngol e fuɗɗagol golle ɗen o yaha o ronka heyɗintinoygol annuye on ka fuɗɗagol golle ɗen o yowo tun ene yaade yaw salligo nani o fiɓa ɗon anne wonde mo salligade ɗum téléphone on sona allo nala ton yon e jam o yewta ɗon ha walna téléphone on o yaha no o ƴetto e ndiyan ɗan o salligo mahagol e o annuye ga woɗɗodiri o wi o dewal ngal boni ko beta ono ɓattodiri o wi ɗo no ndaare o waɗi qaydu on bi kathirin hara ko annuye on atti place mum on ka o duwano waɗere ɗon no ɗuuɗi distance on no ɗuuɗi si tawi ko seeɗa joni on tigi ƴetti satalde nde o anni ko salligagol o yaha noon mo ɗaɓɓude ka o jooɗo o salligo mamo habbi ɓe adnamo jullere beru ɗum ɗon o heɓa ɗum o heɓa ka o jooɗo tun o fuɗɗo salligagol o ronka heɗintinde annuye on ɗon o maho e ko annino ko feelo ko ƴetti satalde nden ɓayɗo distance on juutali hakkunde mo bonnata inni ma qaraba shay'a akhadha hukmahu hunde si ɓattike hunde ƴetta ñawore mum nde ɓawi woɗɗodirali ha ko ɗum woni wa in tagaddamat bi yasirin fagawlani wo si tawi annuye on attike nokku ka o duwano anniyede ɗon on tigi annike ado ɗum ɗon kono ko seeɗa o wi ko konnguru ɗiɗi woni ɗon kono ko ɓuri selde kon wonde ellala no dagi wi wala yushtaratu baqa'uha dhikran shartinaka heddagol annuye on ka haqqille ka dhakira hara mo anditi bal hukman accu kan yo annuye on heddo ka ñaawore joni a fuɗɗike salligade a annike ka fuɗɗode wona beetawa tun ala e miijade goɗɗum ngu hay fus so wona fi o salligiɗo haa tuma gaynoɗa salligi on ko ɗum woni baga o ha dhicran ko kanko tun woni ka haqqille ma ka miijo ma ka ngandi ma ka ɓernde ma ko fi salligi on tun ala e miijade fi goɗɗum fus o wi ɗum na charte no wawi si a annike ka fuɗɗode ɓernde ma den hucca anniyoɗa kadi waɗugol piijugo anniyoɗa masalan waɗugol sadaka a koray kaari en hunde kaari ma a yahay nde jokkere nan ɗo ma a waɗa e ngal dewal ɗo ma a yahay waɗaɗe golle ɗo haqqille ma ɗen no ƴetta ɗum no joggi ɗum no moƴƴina ɗin annuyeji ton e salligade ga o wi ɗum bonnata o wi ɓay ñaawore salligi on no heddi ko honde ñaawore salligi on iwata ñaawore salligi on no iwra piiji ɗiɗi a gaynugol salligi on fo inna ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu muhammadu rasulullah janga du'a on ñaawore fi salligi lanni hande kadi puisque golle ɗen lanni no lannira a yahugol ha e hakkunde inna moodi yo mi terto yandi salligi ɓay ɗo no gasa o salligi bonay hara mi hewtoya mi ara waggu ton hewtade joni mi firti salligagol si wonti ɗon ha yani ɗon ñaawore nde iwi puisque a ardino e makko ha ɗo joni a firti o wi ɗo no wa fi ta'athiri rafdiha qawlani no e battingol saltagol annuye on rafdu
bugitagol mo, saltagol mo, firtugol mo, yarli ɗum waɗa e batte e salligi on ka watta batte e salligi on kongurɗiɗi honnugo faandi ɗo. Joni mi salligi ke mi ari ha lotugol yeeso ngol ɗo mi darto min mi akki ɗon salligi yandi joni mi salligo to Madina mi fuɗɗo immade tun kono ɓernde yilta en ayne joni gaynude tun salligi o no gasa andi ananino wonde mono wonde salligi Allah renaymo sheytaneji ɗin ko ɗuma gaynuto mi yilto mi gaynita salligi on kono e hakkude salligi on yayno ha mi amiti yalli ɗum ɗon bonnay salligi on ka bonnata salligi on haray on salligi ɗon ko valable mo wawa juulirede mo wawa waɗirede piiji ɗin fof o wi konngol ɗiɗno ɗon konngol goo ko wonde bonnay few haray on non salligi on ɗon o woni mere si yahi ha e laawol mi amiti mi firti salligagol joni min mi ala e salligade nani tun ɓernde nden kadi artoyi mi gayniti salligi on konngol ɓurgol lollude ngol ko oɗo salligi ko bonɗo mi fuɗɗi to goɗɗo rafdu niya yu'athir fil wudu'i wa yu'athir fi sawm ko noon siko korka si mi hooriɗo ha fana heewi joni ko alkamisa mi hoora ha fana heewa ko mi yette barijo ceeb ono rigara adduye ɗon woɓɓe neldami ɗon rigara meɗen sikkude hari on hoora meɗen addani on ɗo rigara ta ɗum no uura ɗum no waɗana piiji ultamiɗa je Allahu akbar ena yo ade firtugol horugol nani ɗo oya addani ɗon kuyer adda kuyer on tun gonno watton mi faalama mi firtingol horugol nani ɗo mi soƴƴay ustad ono kadi acce ɗum ndaare fana heewi joni mi maranayi mi waɗnami ka firsitere mi waɗnami ko ɗum ɗo mi wulnitanto mi waɗani ɗum ɗo mi maranayi on ɗo wakkile timmino awa hajja awa gasi joni ɓay o maaki andi ko maako ɗon haray ko ɗum en cippini ɗon barki joni naɓu mankanami toon mi continue horugol ngol ha kikide est ce que ngal ñallal ɗon ngal moƴƴi ga ngal boni ɗum ɓuri sellude ngal boni idan rafdu al ibada yani rafdu niyati athna al ibada siko dewe ɗiɗi ɗum ɗon haray bonni few salligi on e korka kan si tawino ko juulugol mi wonno mi heɓa darɗe ɗiɗi ɓernde go inna moodi mi hakkiɗon juulugol joni mi habbo ha tuma jama on aroyi wo joni jama aray joni mi hawji mi faalam min mi juulu yandi fana ɗo yandi mi yaha tan nango haɓa go ɓeɗo ɓe tongay ɗo goɗɗo ha juula ha mi heɓa darɗiɗi minna joni yo mi acci ɗon mi taƴu julde nden ɗo mi habbo mi heɓa julde jama ɓernde ya seeɗa tun inna acci mi kontina yandi mi yaha laawol am mi kontina mi juula salmina mi yaha e haaju am mi ɗonno yaade nden julde ɗon nde boni ka nde bonaali nden ɗon nde bonaali fi kala waga rafdu niyati asna al ibada kono ɗiɗo ibadaji ɗiɗi salligi on e korka kan ko ɓuri sellude kon rafdu niya yu'athir gaynata ɗum o wi wa amma alwajh on heɓi farilla gooto e farillaji salligi ɗum ko annuye on en andi ko honno on tigi anniyorta en andi ko fewndo honto on tigi anniyoto en andi taƴugol annuye on e hakkunde salligi on bonnay salligi en faami ɗiɗo ka en andi ko fewndo on tigi salligoto ko fewndo ka fuɗɗuɗa on fewndo on anniyoto ko fewndo ka fuɗɗuɗa dewal ngal no dewal wo dewal siko julde sa ari a darike a fewti qibla on ko fewndo on anniyotoɗa
non to na juɗɗen ɗo ni Allahu akbar. Sa anni ko an joni sa yalti ka suudu maɗa fokkiti ka juulirde no anda on anni ɗon ko anni ya am ya ko yaltanɗa ko juulugol kono yalli on ɗon no yona la ko sa a hewti a darike ko ɗon non fiɓata annuye wonde iɗa juulude. Se o annuye to a yalti ka suudu iɗa arde juulugol ka juulirde piiji boy no wawi heɓudema hakkunde ɗo. No wawi goɗɗum yanta ɗo tawa na ɗo juulata, goɗɗum yanta ɗo fotta e goɗɗo wena hunde kaari no waɗi, goɗɗum faɗɗa to goɗɗo maayi to joni ma hen to. Zannayo annuye on adi to dewe ɗen buyi. Wona ya fuɗɗo dewe ɗen kadi yaha ha muutoɗa si an jokkintinna annuye koye ka fuɗɗode en faami ɗum ɗon. O wiɗo wa ammal wajhu amma yeeso ngon fa hadduhu keerol yeeso ngon tuulan juutendi hadd koye wiigol ɓorde ɗo heɓi ɗo ka jundi yeeso ko ɓorde honto heɓi honto wiyete yeeso. O wi min awwali manabiti sha'ri ra'si ko ɓorde ka arande fuɗugol leeɓi hoore nden almu'tadi ko wowa kon ko anda kon ko ɓuri ɗuɗude kon ila akhiri dhikni ha ka lannode baga kenkeje ɗo ka wokkude. O wi sha'r awwal manabiti sha'ri almu'tad joni ko ɓuri ɗuɗude kon ko anda kon ko fewndu honto leeɓi hoore fuɗɗoto fuɗude ka hoore tinde ɗo. No woodi woɓɓe goo leeɓi tinde ɗin no ari fayda ha jogodiri e timeloji ɗin ɗo ka hono no wiyete jogiiɗo sifa ɗum ɗon ko honno wiyete ɓene jolta tindejo hono no wiyete arab al aghammu ko mo tawata tinde ala fayda ka tinde ne wonano ɗo fof leeɓi no fuɗi on ɗon ko gayru mu'tad. Al asla jogiiɗo telende tawa ani sukun ɗum ko ka feccere hoore ga fuɗɗi fuɗude yaari ɓaawo ga ɗum ɗo fof sukundu ala oɗo kadi gayru mu'tad on ɗon ko asla'u mo telende idan na ɓen ɗon ɗiɗo wona e ndaarede ko ɓuri ɗuɗde e yimɓen kon ko fewndu honto sukundu hoore maɓɓe ndum fuɗɗi ko ɗon tiina nden fuɗɗi ka keerol ɗo ari ha ka wokkude ɗo ka lannode wokkude wi juutendi yeeso ngon ko ɗum ɗo heɓe inna ko mbaldi kollinayi ɗiɗo kollinayi so a lappi ɗiɗo ɓorde ka hoore timeloji ɗo haa ka hondu sakkitiɗo ɗo ɓe wi ko ɗum ɗo wiyete yeeso waju bi mana sa fewtondire on tigi attoɗa ko yiyata kon ɗo ɗum woni waju. O wi fala yadkhulu as-sala'u ay o wi telende natata e muɗum wala naz'atani wona melode den ɗiɗi naza ko melode den ɗo ɓe aray ɗiɗo no ari ha ka du'a ɗon kono ɗo no yahi nder ga ɗo kan no yahi nder ga ɓe naz'atani melode den ɗiɗi ɗum kadi nata e tinna yota lota e melode ɗen ga ha naɓaga naɓira ga kadi ɗum ɗo woni jundi mundi. Wa hadduhu ardan keerol yeeso ngon ani ɓorde honto heɓi honto telen yaajeni ni o wi min al udhuni ila al udhuni ko nowru e nowru ɓorde nowru ɗum ɗo ha nowru ɗum ɗo woni yaajeni yeeso ngon. Wifagan li Shafi'i no hawrodiri e imam Shafi'i ko wi kon taw wifagan lahu imam Ahmad men ko ɗum ɗo wi tanƴini Abu Hanifa kadi ko ɗum wi mi yejjiti fi Abu Hanifa kono noon kam miɗa andi imam Ahmad ko lolli kon kankadi min al udhuni ila al udhuni ko nowru e nowru. Wa qila wiyama ka madhhab min al adhari ila al adhari ko ɓorde e kunɗo yani ɓorde ko min jangirno ɗum ko nannarde adhar nana ɗum ko kunƴi funtu kun ɗo yani ko waɓɓugo ngon ɗo kunƴi funtu kun ɗo ha e kun ɗo mana hakkunde kunƴi funtu kun ɗo e nowru ɗum no ɗo beru fayda mbaldi hondu
ɓe wi ɗum ɗo tawaka waqila wi'ama waqila bil awwali wi'ama konngol aranol ngol nowru e nowru fi naqiyil khaddi fi mo yeeso mum laaɓi poyi tawa leeɓi fuɗa ɓeyna amrad ko noon ɓe waɗita ɓeyna fil amradi al amradu komo ala leeɓi yeeso fes waare ala ɗiɗo honno wiyete hono ɗiɗo wiyete karan kambe ala ɓe wi si tawi on timara karan kambe few hara yanji yeeso makko ngon ko ɓorde nowru e nowru wa bithani innama konngol ɗimmol ngol min al adhar ila al adhar hara hewta nowru ndun ko ɗo ɓorde ka waɓɓugo kunɗo ko honno ko wiyete ko ƴiwon ɗo andutuno inde makko kono mi yejjiti en tout cas kunƴi un ɗo haye kunƴi un ɗo haray no woodi ko woni hakkunde kunƴi un ɗo e nowru ndun seeɗa wi'ama ngol konngol ɗon fil multahi marɗo waare mari karan kambeji ko ɓorde karan kambe wongol ɗo kangol hatti ɗo heɓi ɗo berɗum ɗo ko fuɗa leeɓi ɗo ko kono karan kambe wongol ɗo ha ka nowru ɗum ɗo waɗɗaki lootugol woni konnguri jeɗu konnguri tati nowru e nowru ɓorde ɗo heɓi ɗo mutlagan woni ko marɗo waare woni ko mara waare konngol tammugol ko senndingol marɗo waare emo mara waare marɗo waare on haray ɓaawo ga karan kambe ngol waɗɗaki mo lootugol mo mara waare no waɗɗi mo lootugol nowru e nowru wanfarada alqadi abdulwahab oɗo o weddori kanko oɗo ko e karmokoɓe kummaluɓe malikiyankoɓe wonɓe bagdad ɓena malikiyatul bagdad alamu malikiyati bagdad yani kummaluɓe molanaɓe allah e mandi mo jogi defte mo jogi al ishraf mo jogi at talqin mo jogi defte busi ka usul ko ɓe woni kelɗuɓe ka malikiyankoɓe oɗo o weddori bi qawli e konngol makko ma bayna sudghi wal udhni sunnatu kanko o ƴettiri honɗum sudghu ko ɗum ɗo woni hakkunde kun adar hun ɗo sudghu ɗo waɓɓugo ngon hakkunde waɓɓugo ngon e nowru ndu o wi ton lootoygol ton ko sunna ga ko farilla kanko tun woli ɗum ɗo haqiqa waɗirgol ni kuntoy konngol arnol ngol woni ko selli ko nowru e nowru ɗum ɗo woni yeeso ngo woni on tigi no mari karan kambe woni o mara karan kambe o jogi waare o jogaki waare wa yajibu tahlilu ma ala alwajhi min sha'rin khafifin no waɗɗi jartugol ko woni ka yeeso on tigi immorde e leeɓi foygitiiɗi leeɓi ɗi sukka karan kambeji ɗin ɗo e waare nden ɗo si tawi ɗum ɗo sukkaali ha woni ndip no waɗɗi waggol tahlil naadugol ndiyan ɗan nder ton ɓuɓɓina guringi nder wahtulifa fil kathifi luutolirama so tawi ɗum ɗon noon leeɓi wonɗi ka yeeso ɗo ɗin hiɗi sukki ndip a yiyata guringi ko ɓuri sellude kon ɗum kadi on tigi jarta o naaday kolli ɗi nder ton ko fosonno wa yajibu imrarul yadi ala lihiyati no waɗɗi rewnugol jungo ngon ka waare waggol ni rewna juɗɗen ka hoore waare ga ani ɓuɓɓina ɓaawo waare nden ga ɓaawo harna nder ɗum non kan no waɗɗi wa fi wujubi tahliliha gawlani no e waɗɗagol jartugol waare nden konnguri ɗiɗi jartugol ngol ko naatugol kolli ɗi nder ga tabiti en laɗo sallllahu alih wa sallam hadisaji ɗiɗi kana yukhallilu lihiyatahu
kana yudkhilu asabi'ahu fi lihiyatihi wa yukhalliluha. Imo naadayno kolli makko ɗin ka nder waare o yirda o memmina. Khallala ko naadugol fil khilal ka nder hakkunde waare nden ga naɓayno kolli ɗin ga o yirda. Ngam ɓayi ko non aray no waɗi no yardi no joni ngi guri wono ngi nder ga guri ɓandu ngi yali no waɗɗi ɓuɓɓingol ngi yani si ngi ɓuɓɓinte be waɗa ndiyan ɗan ɗo ni lowaɗan ga manoɗa moƴƴila na beɗum beru ndiyan ko ari ga kon ko ɗan soroy ga kon ko waɗɗa kolli ɗin waɗɗa ɗo ni kon ɗum ɗo gayni kono noon a waɗayni tawi ko jogiiɗo waare ɗo ɗaɓɓe darode ɗo nani فلنتوقف هنا إن شاء الله درد من دون ترك الله سبحانه وتعالى الله فامي يدينا كان فامي سلو أرسك أنك تقول تيجو جبنا كون نقول لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه أمين